nendlunkulu iSilo abantwana basendlunkulu endlunkulu yonke abafundisi abamqoka kakhulu kulolu suku sithokoza ukuthi nebandla lakwaShembe siyalibona lasebuhleni bamaNazaletha ingonyama ebinabo iyovalelisa unyazi lwezulu kuyintokozo nje ukubona ingubo emhlophe iphakathi kwethu silo esikhulu sekuzoba kufishane ngoba kusebusika futhi vele uNkulunkulu wathi lempi ayibe ngesikhathi santambama njalo ebusika khona lizosheshe lishone kucingwane ke ngomnyama nina beSilo bantwana bazendlunkulu nonke endlu kaMamonga uSuthu nonke endlu kasenza ngakhona lesi siqalise sisibona namhlanje siyamangalisa ngifisa nje ukuthi umbuso omkhulu wengonyama usenza ngakhona eyazala insizwe ezintathu zaba ngoking abaziwayo emhlabeni wonke kwaze waba indodana ingonyama ucetshwayo kwaba uking owaziwayo mhla egcotshwa kodwa emva kwempi yakwaNdunu emva kwempi yasesandlwane zaba zimbi izinto hlanga lomhlabathi kwathi qale ngena ukhokho wakho lo esingaye namhlanje laselemakhosikosi esebizwa ngenduna nje yasoSuthu uhlanga lomhlabathi kodwa abantu bakwaZulu silesikhulu abantu bakho abantu bokhokho bakho akaze balishintsha ulimi lokuthi ingonyama Mamonga uSuthu silapha namhlanje sizobukisana nje into encane kuze sifike la uma uyibheka ingonyama sasoSuthu ufunda ukuthi izalo lombuso nomkhulu ohlonishwa umhlaba wonke kodwa futhi yiyo le eyalibona undi lwakwabo lusha incane phambi kwayo yiyo le eyambona uyise silo sasondini besithatha engazi nokuthi sisiwaphi uye lo okwathi esezule ukuthi iyabuya ingonyama emzalayo kwaba naleyo ntokozo eyaphela ngesikhashana yoba nazo ukuthi umntwana ngoMandlakazi kwabe selihlasela undi uma hlikihlikane selishisa kwayiqeda zonke ikhulu ezazikhona la baphinde lwasala lolu sisi ayinabani phela babe babili nje esilweni emncane mntwana uManzulu wakhe ulubukelo lolu sisi yabuya yazoba sekushumayeleni ukubonisana kwendunankulu nomntwana omkhulu wakwaminya owayesebambe nje iqanda ayingazi uma likaphihlikela kodwa esethi nje lapho eliyophihlikela khona naye kuyobe ulungile uma ephihlikele lapho bangene ekushumayeleni njengoba nje ibongo zakhe zithi intukuzo ebithukuzwe ngabakithi ekushumayeleni lapha kwakuthelisa kwezwakala ukuthi umntwana waMandlakazi sebethe hamba uyobulala umnyama undunankulu uma kusekhona undunankulu ezweni lakwaZulu usungangawuhlwitha umbuso yahloma uMandlakazi wahloma ungene etsheni esikhaleni somdende ekushumayeleni noma ke ngeke ngiqinise kodwa kuyakuthiwa insizwa kaMnyamana ezasala enkundleni zaba 8 kodwa kuNkulunkulu wenqaba nesiqu sikandunankulu wakho Silo umnyama ubaba mkhulu bavuka efile ngoba afekseni ngalolu la wazovuka ntambama kodwa ke ngifisa uba siye kukho mase kuzwakele lokho yaqala ukuphuma ke manje ingasazi ukuthi ya yeza lapha ke emzini wakwena egazini edungeni okuyibona ngaleso sikhathi abasebebheke egameni lenkosi uMpande kade ababebheke egameni lenkosi uDingane abakwaDayimo bayazana ke bo yayisithi icela ukuboniswa lezi inqaba kodwa bazoyibheka
yaya kule engale entshonalanga yabuya yeza kule yathi nanzi enhle ngoba ngiyobona namhlanje lishisa usuku yahlala ke lapha ehlathini wathi ke ma isihlezi lapha ke wayethe ujinini imkhonto yakhe ayiboyogezwa kwaMandlakazi yayisiphaka ke yasetshanini abathi ke wayilungisa maqedwe uNduna enkulu umnyamana wayenika uMlando kambangazeli oyena ohole yasetshanini kwaba mhla ke liqala uSuthu kwehlula uMandlakazi ayilwehlulile emse olwehlula ondini walehlula kwanothenge waqala ukumehlula ke etshanini kwathi ke mase bebuya etshanini kanti ithe etshanini amabhunu ayeseyigcobile lapha esihluthi enzela ukuthi ngoba yayiphelekezela kungathi ma sebethola icala kuba bephelekezela indoda nje base beyigcoba ngesiko labo bathi ke mayisinqobile etshanini ebombolo ke tokwamisa ubaba yema phezulu bayikhulekela ngalelo la yabuya ke esalapha ehlathini kwaCeza umntwana ke wakwamandlakazi wabalekela ngaseNyoni kwathi ke amangwise selokhu enxusa ukuthi akabuye bagcina ke bethi akazocela umama ngalapha ehlathini bathi ke mangabe ekhipha i2 ezithi utho kaNdaba sizomzwela ukuthi uthini uhulumeni base bembeka phansi ngebhosha umhlwazana omashazi induna yomntwana indabuko kwaminyamasi kwabonakala ukuthi ke yimpi babe babilomba naye wabaleka kwathiwa ke isithunywa kasishaya kodwa mangisi asishaya kwaba ke ngalelo langa ke lapha ke yayinyakazisa phezulu lapha iSilo engicabanga ukuthi phela ngomdala kade kwasebona uyazi ukuthi bekuphi wayikhipha amavi amathathu kwaphuma isifuba emantulweni sabheka kwamangisi kwaphuma lolu hlangothi lesokudla eNtabeni enkulu kwaphuma uhlangothi lokuvika kwabhobo asebona ukuthi hayi mayibuka ngapha ebuka ngapha asekhumuka bawaxosha njalo baze bayoweza imfolo zemnyama kwathi ke nxa sebebuya sebesenende bathi sesathi sabhoboza ulwandle lubomvu setha kubhoza intabeni amanzi bathi awo siwabeke njalo sebebuya beza kwaCeza akubanzi kungakike ngoba umhla ka2 lo ubaba omkhulu kumsushwana imboza selithi ke licela ukuyobona ingane ekhaya iyalenqabela ke imbonyana ukuthi ke phela mdala ke ntanga inkosi eyizalayo wagcina ke ihamba suke singengakho usufika umbiko osuphuma eMdletsheni ngonyama hlangu sakho sesiwile sebembulela umsushwana bathi kuyasuma emangeni yaqala ukubuka zonke intaba khona umavuke efile ubaba omkhulu yathi kabizwe bathi ke mayifika esathi yahlala kwathi wadela njalo fona usephinda umoya kwathi umfowethu ubani wathi umsushwana sebembulela abawomandla wathi sathi hawu ngomuntu akababa yathi ungakusakhala sengilindela akho ukuthi uthini wena bathi ke buza inyembezi wathi ngasitha kuba sisenempi abe ngithi ke ihloma sabakwazi sibeqede namuhla bathi kudlothofu wathoze kuyilo mzumkhulu kodwa bonakala usegcwele inyembezi ilapho ke mfundisi wasesheshe engazi ukuthi ke lezo insuku ufika nini ingonyama isinjalo sekubonakala nje ukuthi nokuyibulala singayibulala indlela eyonakele ngalomo bayeluleka kabakalizwe kwaze kwafika ukuthi ke mayithi yona iyahloma ke cha ngonyama nomhlobo azokwenqabeni kodwa ke namuhla ake sibuyele kuNkulunkulu wadala amakhosi uyena ozokukusiza yayingakabe namntwana ingonyama uDinizulu ngaleso sikhathi kuba yafela lapha ehlathini noma lapha kwaNdunu abakasikhulumi namuhla lapha ke ngonyama usendaweni yesifungo ngoba kwakufungiwe thamangisi umntwana kwaMandlakazi mawumbulela uDinizulu sesiyokubeka kube ingonyama ngasethiweke idedeleni ibulalana ingqonqolo zibethene phezulu kodwa izibulala indala zombili akwabe usashiya ukuthi ingane umfundisi kwaDebe wathi kakwenziwe konke okwaKwaZulu abonga amakhosi umthandazo wakwaZulu wawuvela ukhona zenziwe intelezi
yabanjwa inkunzi emnyama lapha yayikhishwe ushameni kanhlaka baba kwakhuma kodwa kwakubizwe zonke izinyanga kukhona ngisho abatshopi bayibhila ke baqeda kathi insizwa kaHadebe seyiphelele insizwa nehlangu zazo nomamonga kathi ke guqani phansi baguqa phansi bathi ke yalishaya kathathu iBhayibheli yalithi 1 yathi 2 yathi 3 yayisilivula angize ngalandela ukuthi yavula kodwa bathi yalifunda yayisilibhekisa phansi kwathi lapho kade ufunda ngakhona kwabheka phansi kwasala lokho okumnyama kodwa phezulu yayisiguqa ke insizwa inkosi kanye nabo yathandaza bathi ke kwathi mayizigcina yathi thanini amen bathi amen thanini amen bathi amen thanini amen kwaze kwaba kathathu bathi ayisithi ke lithizwi namuhla niyawubafika belele none hashi lakhe alikubaleka namhlanje wathi kodwa ke namuhla ninikeza umyalo wasezulwini kuthi kungathi mawugwaza insizwe uthi hawu ngenkomo kababa hawu ngadla baba cha namuhla yothi ngegama lenkosi amen ngegama lenkosi amen yalwa kanjalo silesikhulu yakwaNdunu kwaba njalo silesikhulu sikhule abantu bakwaZulu besathanda izaga kwakuthiwa yibhuqe ngelakwaNdunu silesikhulu ke uthi ngelinye ilanga umfundisi wakhona esheshe ngithi umnyana wayibhinqa ibheshu lakhe eshadisa kuNdlunkulu kwaLintuzulu wathi iSilo nguncindiso odengezini olwancindwa ukhokho wakho iSilo sasoSuthu zabheda izinto ngeke ngisasho manje lasho ngayo engithi ke njomane kaMgaba ibandla lama-Anglican Church umfundisi Paul Hadebe uye waguqisa ingonyama la le ndawo yayingalinywa ngikhulelela ibizwa ngokuthi kusemthandazweni sibona ukuthi ke iSilo kuthiwe cha woza impela uzoba semthandazweni silesikhulu selishonile lenkonzo imnandi nami ngingekufundisi kodwa ngiyakuhalela kwa umfundisi baye wena wendlovu ayethe